Papandreou, forsætisráðherra Grikklands, má búast við að leiðtogar Frakklands og Þýskalands þjarmi að honum á neyðarfundi í kvöld vegna þeirrar ákvörðunar að setja björgunaráætlun Grikklands í dóm þjóðarinnar. Angela Merkel, kanslari Þýskalands og Nicolas Sarkozy, Frakklandsforseti, muna án efa þrýsta á Papandreou að hætta við þjóðaratkvæðagreiðsluna á fundinum í kvöld. Þau krefjast þess að Grikkir geri upp við sig hvort þeir vilji vera áfram í evrusamstarfinu. Für uns zählen Taten. Wir haben ein Programm mit Griechenland vereinbart in der letzten Woche und von Seiten der Europäischen Union, jedenfalls für Deutschland kann ich das sagen, wollen wir dieses Programm auch umsetzen. Dafür brauchen wir aber Klarheit und genau dazu dient heute Abend das Gespräch. Gríska ríkisstjórnin samþykkti í morgun stuðning við ákvörðun Papandreous. Þjóðaratkvæðagreiðslan gæti farið fram í desember og fram til þess talin hætta á miklum óstöðugleika á fjármálamörkuðum allan heim. Atkvæðagreiðsla vantraust á grísku stjórnina verður í þinginu á föstudag. Αθηνubúar virtust í morgun á einu máli að Papandreou væri búinn að vera. Αυτά είναι πολιτικά παιχνίδια. Απλώς προσπαθεί να μείνει στην εξουσία και πολύ γρήγορα θα πέσει. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό ότι θα επιζήσει. Νομίζω ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία δόθηκε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν ασχολούμαι. Έχω απειβδίσει πια. Málið verður ofarlega á dagskrá á fundi leiðtoga 20 helstu iðnvelda heims í Cannes á morgun.